Nedaw wa idrox I wadaman kam o wachon wa penjet penpra yaki manyung wa keimlang salang wadas dang jur iroy hakachnong Rembai East Giant Hill District. Kam te ka jinyaseng samla balang Presbyterian Rembai day sngau khia we day wam yo asa de mi ka chakman ne bentaw pen sngau tho paj ba hapo kachnong kathaw hajrong uni ujai di wasi ne bah bon na ki wachong chnong da cha ka do cha khom gi hauni ujai di. Hai ni pen sngau tho paj ba dawan emlang le umontri ka sarkar jalla ukarmen challa kam ukongsan udisi ke East Giant Hill District US Awasti kam usembut kongsan kiman bay man pa ki khana skur wagi bru champang naga chnat pulin chnat social welfare di MNHO naga breakthrough di addiction and rehabilitation center KJP sinot mingi wagi kiwi wade e penche hajrong kamon gibru cha engi hydrox we kamon pensiu yo pen emkam neite ya ka yung kasem wa ka imlang sa lang waro kawi Niliang ki kon ro khalut ka balang Presbyterian Rembai da chimki ka benta open che pen sngau tho lengba ka drama tabian wa kamju irwai wa chongkhia wa sngau lung de wa khut ki le ki kon ka chnong ki wa dangop hydrox wa kala wa mut no ki ukrmen challa wa kalam kam ukongsan pen sngau u idiau ne bha wa ka East Giant Hill District ta ko bondu ki bru wa di drugs kam te khut lang wo yawaro wo yen yele percha ye drugs de was dang na mentu mto wo bu ten ne bah ka men step ntikna nei te kan tu wo jit ye im yong ide mto cha pen bit hai pen choi wo bun jait wo wan wo iwa kong san tam ong to ko ngo ye snen ikan tu ki wa yung hasem khana ro wo le da lai selit wo hai por wadang pure ne wo em ulok wo ngop hauni u jai di Hei im kam kibru embon yele wem to uchim dei drugs hei por watang kho ye nei bah oni nang wanra obon cha chu I janjar nei liang sambut kongsan no deputy commissioner ong hei wasdang hi kibru yo amat drugs ki na kibru ki watip mid hi la haskor ha ki thau pure ne ki thau wa pher we hei wasdang hi upon ki dewe e makana hadin wadas dang kerni we wam ye de ki e sedang no ki pan paisa bo ule ikan tu wa ra ya gani ko berta keleng kham tam haki khna skur wa jor ima ne khlan ya chamlok thme Nama jong hidup ya do demani Kas nong ta thau trong sir min nit min ski Nama jong pingir wai tu phat kutri Hasil hasngap yani Ku jing em kang chipon Balai keng hak ya kalang pon Ku jing em kang chipon Balai keng hak ya kalang pon Yaki ay rabu ublengi pengkulman hak ta jing im ka jenja Oh happy kwan man koi iker saudong Ista jabing tan kan kamai pitong Jot ma pingot ki wekas pandro Oh hap wacha penchon Pitnan Pisyo basya kantai Pingo pijwa Lenti bakla piya Ku hep jing im Bae bajwa Jing klen jing kang Rengkat ni ma
cho tu ông em ya udro cô hết ya phi nghi biang siêu ba là đã phi ai phi chết lên ti ba ba what ya lu cho hebat kiwi phi don ya ka bentab la bu play phi đi kiwi dan tam ha play cô priu cho kinh mơ văn burung markeyan man la o priu udon ya ki jing dong biang kenau jing nyan palat ya ki badan bu cinta kin long so cô jing em kang si pon balikin si po balikin hap kya kalang ko ya ki ai da bu ublay ni pentul mat de hang ka jing kim ka jing cha Teng jong me do no jong ni me I hang ne bit yang iban dawana me wat la kata Melam yangi Memju no kun swet yangi Me ba yos view jing kot jongi Hap deng jing kine kisi ki bai ba thon jong jing ling mo ki ai lần ti jing di King of Babli Atrai San ay mami Pelayaki Hayeng hasem Miet labat sengi Jauh ki umat ban pet yaki Kine baro kim la yo Ben pet ma mek ma
Jus Violi Jing Khot Yapi Kulok Bai Jing Lin Bas Liu Ban Pen Ba Berlut Hau Kim Lai Naga Sen ai mame belak yakin Atrai sen ai mame belak yakin Kon perus yang bahasa tu yang gini kesini. Ye man kesini ucitom mau cak pi. Ngan kesini ngan tu cakap kelam dera arli kikot orang biyo cak biyo pai jana. Tutok sekian bercak pada sini, biyo cak. Tahu hari dia bentar kebahagiaan. Sacrifice ini. Kini sacrifice ini ngan ada man go wasip ai. Dah kecil kena lang yang i. Jom benar apa kita jingsi. Hari ini ke society yang i. Untuk do cenong rembai. Untuk do berdeti, untuk do keliriat nela rembai. Beroi kini ke tahu yang i. Yo lesi ke cenong di MD yo drugs. I wajah. Kami dedap. Ngangai menjadikan ke cenong din celelu. Pujuk senyawa MD drugs. Tahu kinong di drugs lain itu dia din celelu. Tapi wajah. Efek kau jadi tu ke cenong MD lah. Kini tu kecil efek yang drugs. Dah yo hakikat tu kan isni. Dah em suspicious. Kau suspect itu tu ki wacak penyak. Apa is jadi hills ni dedap so sangut. Kitu ye dah yaki is suspect itu lamba yang drugs. Kini tu kecil ini kata kecil lek ukroba. Ngangkat tu dang lek yang skip kawan kong. So mi ingkumadal. Ladi tu ngau kelam hade ni betul demi ingkumad tu. Ni bah hai tu hai por dang lai kelas. Ngau wi na bade jan mut ngok how drugs. Wi perlu yang ngau he slemi o ke age gap yang i kamte chinyau prasnen tang udang kian ni Hyper udang like class itu perlu kena winga cipang yang tu drugs. Siap subang ah tenting ba. Hyper kena ngai lagi dejan ngop. Hadu oi o kuat mau you tu drugs. Ong dawan rao. Te kena ngai bi kenten. Ong mode di drugs kete kejingjiana. Dagi jingten yagi begi pa. Dagi jingten yo jak burung bi usen. Ni bak tibai bi ladi ong bi otel di drugs. Kat ni lek gi begi pa wa tengi phana bagi kon yo ki di drugs. Kedau tu ke burung. Drugs ban ra ge ya ge jing em burung. Kenam du burung bi usen ra jing jak burung. Ngah ha te jingten kiaro lado. Hande sau si wong. Utel perlu hyper OMR pa arsnem. Udah mat yo ke drugs, demat yo ke ganja, kebahang oi, demat yo ke kiat. MD wadamu. Utel perlu hyper ars nemo de yawo. Katu DM lekat nusnem, lekat tu kan isnem. Udah yawo MD ni slapatai. Welek kumu bahayo ni perlu to kesni khayang ngayang oto hageju kesni kedit. Arbubi trik, ar trik penai kadbi. Ni tidak juk kumu bahayo but iya gini example lagi perlu. Kini ke real facts in life wa i hajing ino i ngop i hypo ni benta next ni ye pi kena school tu am next ni ngau oi pi jing ile pi ni dang kian da poi ko por wo pi lai pure pi chisor shilong ngala hite por janmu ngop da poi ko por temptation jing e pi mo mat pi wo keteu oi pi di not the drugs kini to solution ngau oi pi to solution Uma yo nga, uma arbe yo, udah de belajar rehab, udah betul ke drugs sang pore mungkin kekiat mo,
Udah belai je rehab, keyi wajah, hei por belai emo rehab center. De iyo kejin hikai ke bro de pricho cek ten yang belai bakam jo lew iyo kiat. Mendawan macam ni, haden katukan Islam, yu Yusuf bahar kemano. Mandal katukan Islam haden hi wajah, di biang wajah kiat, hadu wara ulah cek kejin jap.